манайхан яг одоо би автосан суух гээд явж байна. Автосан суулаа. Грейсийн гадаа ирчлээ. Ямар гоё юм бэ? Бүрэн өндөр. За баяр. Яа би одоо эмэгтэй хүнээс л анх удаа цэцэг авч байна. Нөхөр хөрөөсөө эрэгтэй хүнээс биш эмэгтэй хүнээс цэцэг авч бас романтик гоё байд юм байна. Тийм байна уу? За ийшээ суу. За баярлалаа. За би тэр ийм кофе шоп ороод ирлээ. За грэс ийм ичимхий юм байна шүү манайхаа. Би тэр ийм кофе шоп ороод ирсэн. Макарон хоёлаа бас ийм нялан юм дургу хүмүүс байна. Манай модель. Грэс ороод очижсэн чинь гадаанаас хүүхд. Яа, анья. Энэ ч юм хөрх юм бэ гинэ. Үгүй ээ, хараад идэх гинэ. Бүр арч. When you speak, angel, sing from above. Every day would seem. За өнөөдрийн зургийн алт ямар вэ? Сайн уу. Зураг авах юм. Зураг авах амар хэцүү байд юм байна. Анх удаага нуруу хөшөөд, хөл өвдөөд, үс өвдөөд амар их цаг, амар их ажил орд юм байна. Тэгээд миний стайл өндөр амар гоё аас тийм. Тэ айгу юу юм штэ. Фонт ихтэй. Зураг дахиад их амар байлаа. Өстө зовоосон би энэ охиныг. Талаас тат. Тийм гоё гарсан. Фонт ихтэй болохоор амар юм. Баярлалаа. Парист аялчаад ирлээ. Ай май нүртэлтэй. Аян мөрөлтэй амар хэмсэгтэй. Тэгээд бид хоёр ажиллаа дуусчаад манайх руу очоод гоё амар. Гоё хаад идэн энийг их хүлээлээ. Хаад. Ее. Бай. Гоё зургууд үзээрэй. Оо. 와. 이모 치마 입었어. 마음에 들어? 사쿠라 цэцэг энэ байна шүү. Яа. Вау. Ямар гоё юм бэ? Ваа, 대박. 대박.
대박. 이제 아메리카노 먹고 음식 шүү дээ. Чаддгүй амар гашуун. Тэгээ би кофенаас юу уудаг вэ гэхээр карамел макиато, анимион, ванилла гэдэг нөгөө нэг хамгийн жоохон талдаараа ангоо. 안녕하세요. 안녕. 아라나. 안녕. Үсэн бол ингэж бай дуустна. Хардаа идэл өчтөр ирснээс хойш идэл. Бодоо хийдэл бодоо. 시험 봐. 선배노. 인사해주세요. 인사해주세요. 마이카 구독자들한테 인사해야지요. 저희 반갑습니다. 와 대박 맛있겠다. 네. 와. 자, 다시 먹어봐. 어때? 맛있어? 블로그는 이렇게 하는 거야. 이야. 진정한 블록자가 여기 있었네. 구독과 좋아요 눌러주세요. 아! 오! 아빠가 좋아하는 거. 대박 맛있겠다. 자, 만화고로 가는 Хүй яана энэ нилээ эрсдэл дуртай хүүхэд. Өө. 이모 여기다가 이렇게 돌려. 잘 먹겠습니다. 독에 막았을 때, 삐 찾고 자, 잠깐만. 독이 잘안 났어. 축하드려요, 같이. 그때 내가 이때 좋을 거야. 알아볼 거야. 아무튼 좋았어. 음식 좋았어. Манай ч бол үнэн халамжтай. Би зүгээр шоконд ороод ич. 안녕. 이모 잘갔으면 баярлалаа. 조심히 가세요. 다음에 또 올 때 책 가지고 올게, 알았나? 네. 같이 책 읽자. 지금 친구가 가려고. 여보세요? 네, 저 이제 가요. 아예 가는 거 배웅해줘야 되는데 못해서 미안해요. 아유, 저는 진짜 이틀 동안 너무 행복하다 갔어요. 조심해서 가고 다음에 또 와요. 너무 좋았어요. 아빠야, 감사해요. 아빠. 아빠야. 아빠야? 아, 오빠 다음에 또 봐요. 네. 아, 네. Энэ аль зүгээр нэг игээд хүндлсэн. Хүнийг л хүндлсэн тийм хүмүүс л энэ. Хүүхдүүд нь нэ нөхөр нь нэ. 어디 갔어? 자, 맛있다. 잠깐만 저희 한번 보여주세요.